Nguru urutonde rwa kaminuza 10 za mbere ziri kuvugwamo urugomo kurusha izindi hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Maze kwitegereza ukuntu urugomo hano muri za kaminuza zo mu Rwanda rukomeje guca ibintu, byahise bintera gukora ubushakashatsi bwimbitse kuri iki kibazo kiri kugaragara cy'urugomo muri za kaminuza, ngo ndebe ese ni izihe kaminuza za mbere 10 zirimo urugomo kurusha izindi. Uretse gato wumva amahanga rero baraturambiye, izi moto bamena ngo hari nka saa 3 abafite ibyuma bino bahatisha, bafite n'imipanga bazikenyeye. Aba banyeshuri ngo bakomeje kubahondagura ni nyuma yaho mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Kamena 2026 aba banyeshuri biraye mu bamotari ahazwi nko kuri Karisimbi. Ni mu mwanya wa 10 turahasanga kaminuza ya UNILAC, kaminuza iherereye i Kibungo, iyo bita Institute of Agriculture and Education. Uru rugomo rwa hano muri UNILAC rwo rushingiye ku kibazo kiri hagati y'abanyeshuri n'abayobozi, aho abanyeshuri bangaga kwishyura za minerivare bagashaka gukora ibizamini ku ngufu. Ibi ngibi byatumye abayobozi biyegereza inzego z'umutekano ngo zibafashe guhashya aba banyeshuri bari bakomeje kugaragazwaho urugomo. Akaba ari nayo mpamvu iyi kaminuza ariyo dusanze ku mwanya wa 10. Mu mwanya wa 9 turahasanga kaminuza Eastern Christian University College iherereye hano mu murenge wa Masaka. Kimwe n'iya mbere, iyi kaminuza nayo imyigaragambyo ishingiye ku bibazo by'amafaranga hagati y'ubuyobozi ndetse n'abanyeshuri, aho abanyeshuri bavuga ko bishyura serivisi ariko ntibazihabwe amafaranga yabo ngo asa n'apfubuze. Ibi byatumye iyi kaminuza ifatirwa imyanzuro ndetse amwe mu mashami yayo arafungwa. Ku mwanya wa 8 turahasanga kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Iyi ngiyo ni ruharwa, abanyeshuri baho bagira urugomo rw'urudaca. Numara kumva urugomo rw'abanyeshuri nawe urahita ukubitwa n'inkuba. Hakunze kugaragara ibirego byinshi by'abaturage bavuga ko abanyeshuri b'iyi kaminuza banze kubishyura amacumbi babamo. Ku kijyanye no kunywa inzoga ngo naho ni boroshye, kubera ko bitewe n'uburyo iyi kaminuza ituranye n'igihugu cya Uganda, ngo baragerageza rwose ngo ku nzoga naho barindwa mubi. Binavugwa ko amafaranga baba bahawe yo kwishyura inzu ngo bayiguriramo inzoga, ngo ubundi gihe cyo kwishyura inzu kikagera nta kintu bahagazeho, bakaba ari nayo mpamvu batera kwambura ba nyiramazu. Ngira ngo mwayumvishe kaminuza iri ku mwanya wa 8. Reka twikomereze urutonde rwacu ku mwanya wa 7. Kaminuza iri ku mwanya wa 7 ni kaminuza ya IER. Kaminuza bitewe n'uburyo yigwamo n'abanyeshuri benshi b'abanyamahanga, bakunda kwitwaza ko batumva ururimi rw'ikinyarwanda, maze ibyo ngibyo bakabikoresha bambura abamotari babatwara ndetse n'abandi babaha izindi serivisi. Yewe benshi nibanahwema kuvuga ko benshi mu banyeshuri b'abanyamahanga ngo ari abajura ruharwa ngo bamazeho ibintu. Bamwe mu bamotari bakorera hariya ku Gisozi bavuga ko bakunda gukubitwa n'abanyeshuri b'abanyamahanga. URCBE iherereye hano i Gikondo, aha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Inyamirambo. Impamvu iyi kaminuza tuyisize ku mwanya wa 6 ahanini ishingiye ku kibazo cy'umutekano muke ukunze kugaragara ku marembo y'iyi kaminuza, aho abanyeshuri badatinya gushaka kwinjira mu kigo isaha y'isa 8 z'ijoro. Yewe bamwe mu bashinzwe umutekano w'ikigo bashaka kubahagarika ubwo bagakubitwa kakahava, ngo barakubitwa saa 11 zikarinda zigera bagikubitwa. Ibyo bikaba ari nabyo bigejeje iyi kaminuza ku mwanya wa 6 muri kaminuza zigira urugomo hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mbibutsa ko aya makuru tuba turi kubaha tuba twashingiye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, amakuru abari kuvugwa imihanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram, X ndetse n'izindi zitandukanye zose zitanga amakuru, kubera ko ubushakashatsi tuba twaramaze igihe kinini tubukora kugira ngo tubagezeho bunoze. Kaminuza iri ku mwanya wa 5. Iyo ni kaminuza ikunze kugaragara mu binyamakuru byinshi, yaba X, TikTok, YouTube ndetse na Instagram, bitewe n'ibibazo by'urugomo bikunze kugaragara mu banyeshuri biga muri iyi kaminuza. Kimwe na AUKA, ahangaha amakimbirane y'aba banyeshuri ahanini ntabwo abera mu kigo, ahubwo usanga abanyeshuri basohoka mu kigo bagera hanze akaba ariho bajya guteza umutekano muke. Iyi kaminuza iherereye mu karere ka Kicukiro, igaragaramo urugomo rwinshi rutandukanye, aho badasiba kurwana n'amabonso, aho baba baraye mu tubari cyangwa se bakanywa inzoga bitewe n'uburyo ari abasinzi ruharwa bakanga kwishyura. Ku mwanya wa 4 muri kaminuza zuje urugomo kurusha izindi hano mu gihugu cy'u Rwanda turahasanga UK, University of Kigali. Iyi ni kaminuza iherereye hano Kimihurura mu karere ka Gasabo. Iyo n'amakuru ikunzwe kuvugwaho na benshi ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, X ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Byashyize iyi kaminuza ku mwanya wa 4 muri kaminuza zigira urugomo kurusha izindi hano mu Rwanda. Ngiyi kaminuza bitewe n'uburyo iherereye mu murwa rwagati, abanyeshuri baho bakunze kugaragarwaho n'imico y'ubusinzi, ku buryo ngo benshi bakunda gufatirwa mu tubari basinze ngo bagacyurwa intere. Ku mwanya wa 3 ho turahasanga kaminuza y'u Rwanda ya UR i Rukara. Impamvu nyamukuru iyi kaminuza yegukanye umwanya wa 3, urugomo rw'imbere mu kigo, aho abanyeshuri bagufashe ngo ukekwaho ubujura ngo baragukubita bakakugira intere, hahandi no kuba wahaguruka ngo wijyane kuri toilette ngo ari ikibazo cy'imbaturamugabo. Icyakora iyi kaminuza iri seriye koko, reka yigweho n'abanyeshuri bazaba abarezi mu gihugu.
Iyi case ikunze kubaho cyane iyo abanyeshuri bari mu bihe by'itangira ry'amashuri, aho iyo bagufashe wibye mudasobwa cyangwa se wibye ikindi gikoresho cy'ishuri ngo ukubitwa ngo inkoni zikakura. Iyi kaminuza kuyigamo ngo bisaba kuba uri seriye, ngo dore ko yigamo n'abanyeshuri b'abazaba abarezi b'igihugu. Reka urutonde rwacu turukomereze kuri kaminuza iri ku mwanya wa kabiri. Iyi kaminuza yo rwose ngo bigeze ku cyitwa urugomo aba barindwa mubi ni babi cyane. Iyi ni kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye cyangwa se UR Huye. Abangaba ngo bakunze kugarukwaho mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga ntibasiba kubakoraho amamemu. Tekereza ko bitewe n'urugomo rubarizwa muri iyi kaminuza ngo byarenze imbuga nkoranyambaga ngo noneho bikajya no mu binyamakuru. Ubwo ako kantu urakumvise neza ra? Ngaba ngo iyo bigeze ku ngingo y'urukundo ngo ni babi cyane, ngo kubera ko ngo umusore wa UR Huye ngaramutse agusabye ko mukundana ukabyanga ngo dayeri ko ugomba guhita uhura n'imperuka y'isi. Ngo si ibyo gusa, ngo kubera ko urwo rukundo rukomeje kubaganza imitima ngo ahanini usanga rushingiye ku kunywa ibiyobyabwenge nk'itabi ndetse n'inzoga. Ngo iyi kaminuza uwavuga ibyawe ntiyabirondora ngo kuko no ku kibazo cy'ubujura ntibatanzwe. Ngo ahangaha ubujura buhari burindwa mubi. Tekereza ko ngo udashobora gutinya kubagereranya n'abajura b'Inyamirambo ari ku Gikondo. Ngo iyo bigeze ku cyitwa ingwanoho abangaba ngo ni babi cyane, kuko iyo bari mu mikino nka basketball, football ukibeshya ugatsinda iyi tipe ngo ubizi ko ugomba kuyitsinda ngo ariko nawe ukahava ngo ukubiswe. Reka urutonde rwacu turukomereze kuri kaminuza iri ku mwanya wa mbere. Iyi ni kaminuza yanditse amateka bitewe n'uburyo abanyeshuri bayigaho cyane cyane b'abanyamahanga bakomeje kugaragaza urugomo ruteye ubwoba. Benshi banavuga ko uru rugomo rwamaze kurenga urugomo rusanzwe ruba mu bigo by'amashuri. Abanyeshuri badatinya kugenda hanze bafite ibyuma nk'inkota, ibyuma bisanzwe, byose ngo bagamije iterabwoba ku baturage. Nyumvira nk'ubu buhamya bw'umumotari. Iyi kaminuza yerutswe kugarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda bavuga ko abamotari bo mwako gace aho iyo kaminuza iherereye batakitewe n'ubwoba bw'uko gutwara umwe mu banyeshuri b'abanyamahanga barizwa muri iyo kaminuza ngo biba bingana n'uko ushobora gukubitwa ndetse n'unwishyura. Iyi nta yindi ni kaminuza ya Ines Ruhengeri iherereye mu karere ka Musanze ahazwi nka Karisimbi. Aha ngo urugomo ruraca ibintu nk'uko bimaze igihe byandikwa mu bitangazamakuru ndetse n'ibinavugwa mu nkuru ku mbuga nkoranyambaga. Cyane gukurikirana iki kiganiro, niba iki kiganiro wagikunze shyiraho like, ikindi kandi ntibagirwe gukora subscribe.